Antena Zagreb. Najbolji glazbeni miks. Podne i 15 je, kad će biti ručak? Pa nadam se za nekih sat i 15. S čim ćemo krenuti? Šta danas spremiš? Krenut ćemo, pošto je glavno jelo meso, onda ćemo napraviti jednu povrtnju. Imat ćemo pače prsa, s umakom od povrtne cuk šljiva i zapečeni krompir i češnjak u kori. I za desert imat ćemo domaći sladoled od tvojih dragih badema i lavaki. Pače prsa smo otkostili. Najvažnije je da se stavlja u hladnu tavu na laganu vatru, da se lagano ovaj sloj masnoće istopi. Iz noćne je stigao, iz noćne i čeka ručak. Tako je. Pa dobro, najšće se. Si bio sretan kad ti je mama rekla da dolazimo ili kako si reagirao? Bio sam iznenađen. Se sviđa ovo što je Šime nabrojao da ćete jest danas? Normalno. Inače si izbirljiv što se tiče hrane ili? Uopće. Sve jede, sve. Volim baš novo probati uvijek. Kako se vama sviđa meni? Meni mi se za sad sviđa, vidjet ćemo tek kada ga probamo, ali mislim po svemu onome što priča dok radi da bi moglo biti njami. Inače ste isto raspoloženi za isprobavanje novih okusa? Jesam. Moja preporuka, što ne morate slijediti, je malo vlasica, malo testiranih sjemenki i onda masno uvodeni pamet u želju. Lava cake ili tekuća čokolada kolač sa domaćim sladoledom od banana. Vikend na Anteni Zagreb. Podijelimo radost za stolom uz Coca-Colu.